yakni benta jongga kubor la OneRasP daga fatafat online shopping store. U director ke DHSMI u Dr. Amanwar Negesngi ka pratari unaitung ula pentip baga tanat ka kwet kya jongga Jylla kala lelut ya Baroh kites hakilen sipai jong BSF ha ka Jylla meglem. RT-PCR ke ale news pa live pesan. Ngiyo arfunriu ki positif. Ki badang up pada ke result ke desis pa pra. Mo. Ti kani kadon sekani kani ke bagi involve kini BSF ki mainly tang seni kalian mo. Kani kani ngilapa ni kani ke cam joki dobasi para. Kila le dobasi para. Aspa Andrew Fuad mendan positif. Kita apa dengan result setang lai sapulai, kemudian dalas kita gini negatif sudah. Jadi kini ke Pahari Nagar, Nyufo, mendan positif, kebanginan apa deh Kendai. Kini ke Dan Kagre, Santua, ngidang apa sekandri, mendan positif. Tak kemudian kalau kini ke spread ke silombet konfai tang para maki gibaran hang ni tikai ke ba ni dan ke jengkerman kalau ba Baroh gini ilong asymptomatic lot di tahun nomor mengisim mengites iki nak contact tracing ngilak bagi long positif nrekim dan jepang kim dan ni